Максим Батиев менен Алексей Шишов Кадрлар министр агенствонун председателдери отурат. Алар коррупциялык схемаларды түзүп, мамлекеттен акчаларды чыгарып кетип атат. Кыргыздын чыган экинчи уул кыздарын чындык сөз үчүн камап атышат. Камагандар токтоттулар. Аял жаш менен бүтпөйт, мен ачык айтып коеюн. Түшүнөйсүңчү? Эгер кыйын камак айтылган болсоңуз, энергетиканы бакылап кеткен. Энергиядан миллиарддаган долларды Шишовду камабайсыңарбы? Шишовду камай албайсыңар. Мемлекет тилинде Шишов коррупциянын агасы, Шишовду эске кабаттайсыңар. Шишов пайда болгон жерге свет 5 саатта өчөт. Свет 5 саатта өчөт Шишов болгон жерде. Шишов болгон жерде токтогондо 2 миллиард суу болот. Açık aytıp koyalım. Максим Батиев konudan maktamına Kırgız'da 5 milyon oyun var da maktamına 7 milyon oyun var da Kırgız'da. Açık aytıp koyalım. Ve tanışman şöyle айтайын. Атамбаев doğanda bir nasıl düşkün emez. Атамбаев doğanda toktogондо 18-19 milyar su turgan. Urmattуу Kırgız elin bir болсо күч болот. Рахмат барыңарга. Arkadaşlar, tembiratçılar. Eki dostum şişit oldu. Özün bilen ötügündü törgülenmegen sayasat yürü otur. Kalağanı kamak kandalma sayasat yürü otur. Akayev, Şimşov, Nurlan Süleymanov diye kılmışkenler boşturdukta al evi özün erkin oynayışlar, tembiratçılar, blogerler, jurnalistler var kamakta. Buna ki, hazır 3 milyon sayasatçılarını kamakta. Bloger teklerdi kamagan torunda bizde post çıkarandan kamakta. Buna bek sabahçı kamakta. Anne babası kamakta. Kuşlar gözü bağırdı kamakta. Post çıkarandan. Anne babası teklerdi kamakta. Hadi bir miktarda tavuk da pardon, pardon. Sakayın şurada. Pardon. Ben birleşim aytmağın çıkarıp koyular. Lakin geçen günü kulak ayvağında çok terim, maneli, bulutluk tekeldeki ilik yolu çıkar. Sadır Japarov'tun balasının dostları Kempirevat'tı, Türk pansiyonatı ötkörüp bergen Özbekistan'a kandayça işgal bolup çığa gelişti. Bu Kırgızlardın umutsuz anlamısına karatam kavası batacak.